zase ko baduciye kuri Kanyanga Perezida wa Repubulika ko yatwemereye tugomba kunywa ibintu biva mu bintu duhinga harimo ibigage biva mu masaka nizo nzagwa ziva mu bitoki none byagenze gute. Ikibazo dufite urwo rwagwa n'ubundi abaturage bose no mu Rwanda hose urwagwa bararumwa, ariko ikibazo dufite nuko twumvishe barufashe bakanabafunga n'ubu hari abakiriye. Urwagwa bazana n'urw'ibitoki n'amasaka. Mu karere ka Gicumbi abaturage bavuga yuko inzoga zabo barimo barazitwara abayobozi, bavuga yuko baretse kunywa Kanyanga ndetse babakanguriye yuko Kanyanga ari ikiyobyabwenge ndetse Kanyanga baza kuzivaho none batangiye gucuruza inzoga z'ibitoki none ubuyobozi bwazitwaye, dore yuko bavuga yuko izi nzoga bazenga mu bitoki ndetse n'amasaka, bavuga yuko izi nzoga atari inkorano ahubwo n'urwagwa rw'umwimerere, dore yuko umuturage umwe agaragaza yuko ubuyobozi bwatwaye bagenzi biwe bari bafite zino nzoga kugeza izi saha bakaba banafunze ndetse batararekurwa, bavuga yuko akangaka ari akarengane bababujije kujya bacuruza Kanyanga baza kuzivaho, dore yuko bavuga yuko n'abayobozi babahuguye yuko Kanyanga ari ikiyobyabwenge kimwe cyica kandi gituma umuntu akora ibintu bitari byiza. Kanyanga batubwiye ni ikiyobyabwenge natwe tukabyibonera, ariko urwagwa ntacyo rwari rudutwaye. Burasirazuba akenshi niho bakura urwagwa bakakanywa, ugacuruza nawe agakuramo amafaranga amubesha cyane, kubera ko iyo uzanye urwo rwagwa nimba uri butange mituweli niho uruyivane na minervari y'umwana. Hari abantu bafite ikibazo cy'inzoka sibyo, bakanywa ibigage bikabananira, banywa urwagwa rukabagwa neza, bityo akinywera ko kagwa gusa ntagire ikindi kintu cy'ikinyobwa anywa. Mutubarize urwo rwagwa niba rutemewe abarucuruza barureka. Ku muyoboro wa telefoni n'umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Nzabonimana Emmanuel avuga yuko izi nzoga bafashe ni inzoga z'inkorano ntago ari inzoga za originali, yavuze yuko abaturage batanze amakuru ndetse batanze n'ibimenyetso bifatika, izi nzoga bafashe n'impamvu bari bazitwaye kugeza izi saha bakiri muri gereza zari inzoga ndetse zenzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Nzabonimana Emmanuel avuga yuko inzoga zitari iz'inkorano ntago bajya bazifata, avuga yuko inzoga zenze mu bitoki ndetse n'amasaka ruba urwagwa rw'umwimerere nta muntu izo nzoga ujya uzifata, ahubwo ngo hari bamwe benga inzoga ugasanga bavanzemo ibindi bintu, ugasanga abaturage cyangwa bishyize ubuzima bw'abaturage mu kaga. Zase ko baduciye kuri Kanyanga Perezida wa Repubulika ko yatwemereye tugomba kunywa ibintu biva mu bintu duhinga harimo ibigage biva mu masaka nizo nzagwa ziva mu bitoki none byagenze gute. Ikibazo dufite urwo rwagwa n'ubundi abaturage bose no mu Rwanda hose urwagwa bararumwa, ariko ikibazo dufite nuko twumvishe barufashe bakanabafunga n'ubu hari abakiriye. Urwagwa bazana n'urw'ibitoki n'amasaka. Ni mu gihe abaturage bashimangira yuko uru rwagwa banywa ari urwagwa rw'ibitoki n'amasaka, bavuga yuko urwagwa rw'inkorano batajya barunywa, ahubwo bavuga yuko ubuyobozi bwajya bukorana ubushishozi na bano benga inzoga ndetse zinyuranyije n'amategeko bakabeshya ngo n'urwagwa rw'umwimereri bazajye bafatwa batabwe muri yombi, ariko bavuga yuko abafite urwagwa ruzima n'abakabitiranye n'abadafite urwagwa ruzima. Abaturage basabye ubuyobozi kujya bakora igenzura ndetse n'ubushishozi ku makuru baba batanze bahaye ubuyobozi, ntibazajya bajya gufata ibiyobyabwenge ndetse bajye bashyiramo ubwenge bwinshi cyane, kubera yuko abaturage bavuga yuko uru rwagwa bafashe harimo uruzima harimo n'urutari ruzima, bavuga yuko rumwe ari urwa originali urundi rutari urwa originali, kubera ko hafashwe abasaga 5 kandi bose bari bapakiye urwagwa. Bavuga yuko rero abari bapakiye urwa originali barekuwe ndetse abari bafite urwagwa rw'inkorano nabo baracyafunze, kandi umuyobozi w'akarere avuga yuko urwagwa bafashe ari urwagwa rwenze mu buryo butemewe n'amategeko. Uru rwagwa bavuga yuko rutemeye kujya ku isoko ngo abanyarwanda barunywe, avuga yuko rero ngoro rwashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Nge mwumvaga nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma, nari imerereye mu karere ka Gicumbi aho abaturage bamenewe inzoga zabo ndetse zenzwe mu buryo butemewe n'amategeko. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, turabakunda cyane. How are you? I would like to tell you that if you are new in this channel, Kidasamura Rwanda TV, subscribe, like, and
and I would like you to like and subscribe and do everything well. So hit the post notification, ring that big bell, and I hope you guys are okay and you will have good luck. Bye.